Tokom 18. i 19. vijeka formira se svijest o naciji, te ovaj period karakterističan za uzdizanje nacionalizma kao i po mnogim političkim revolucijama. No da su Crnogorci u 18. vijeku imali izgrađen nacionalni identitet, o tome najbolje svjedoči jedini ratni artefakt toga doba koji se danas nalazi u Državnom muzeju Crne Gore. U pitanju je jatagan guvernadura Jovana Radonjića. Na istom je uklesano: sije nož od Jovana Radonjića, guvernatora nad svom crnogorskom nacijom. 1777. Guvernadur Jovan Radonjić bio je izabran od opšteg crnogorskog zbora 1770. godine kao vladar svjetovni. Povodom toga uručili su mu diplomu ili gramatu, a pored potpisnika članova opšteg crnogorskog zbora postoji i potpis mitropolita autokefalne Crnogorske pravoslavne crkve. Ovo jasno dokazuje i da je svjetovna i duhovna vlast u tom periodu bila jasno razgraničena, a sve do svoje smrti ovu funkciju je obavljao guvernadur Jovan Radonjić. A sada pogledajmo dokumenta. Ovo je faksimil diplome ili gramate iz 1770. godine sa kojom se guvernaduru Jovanu Radonjiću potvrđuje svjetovna vlast u Crnoj Gori. Ovaj artefakt iz 18. vijeka jasno dokazuje postojanje crnogorske nacije. U potpunosti obesmišljava sadašnju velikosrpsku propagandu za popis. Žrtvama kulturnog genocida nad Crnogorcima, onima koji se danas izjašnjavaju drugačije, ali pritom intenzivno negiraju crnogorski identitet, može poslužiti kao svetionik da prepoznaju na koji način su zavedeni, a potom indoktrinirani sa velikosrpskom šovinističkom ideologijom.